ameamua kutoroka akuja jiripoti hapa yeye mwenyewe aro wakuzanye sio wizanye. On doit les reconnaître à partir de ce signe. On l'attrape, on doit les brûler vifs. Donc c'est pour ça, vous voyez, ce signe. Il a cité leur chef. Il cite leur chef. Seigneur de guerre, Noël. L'autre s'appelle Gaïma. Voyez les êtres ici. Oscar. Nani Oscar nani Balinda iko. Kuna fanya hivi. Na uzavuga mkinyarwanda na kibaso. Sasa Mswahili alafu baadaye inamkataa. Ndio, hakuna shida. Aseme tu Mswahili. Avuga Kinyarwanda. Anza kama Mswahili. Kinyarwanda tanga misali. Okay, vuga. Amagambo yose mubihe urinde. Wowe witwa nde? Ambaje Pacifique. Ngaba nabaga muri bino birunga muno. Banaga naba FDLR nanje ndiwe. Ubwo bari gupanga kutwimurira iwari kari mu mashamba. Ubwo rero nabonye yuko nje bidazabivamo byo gukandira kugira ngo impamvu bashize kino kimenyetso bareba ku kuboko bakagisangaho ubwo bakagutwika. Ubwo rero nabonye nje ubwo buzima ndabuvamo mbitamo gutaha ndahe mu Rwanda bajyanye. Hanyuma wari waragiye muri FDLR ryari? Ari ndangije imyaka 2. Icyo kimenyetso bagishyiraho umuntu wakoze iki kugira ngo arinde wagushyiraho icyo kintu? Nabanje Utazatoro. Nabanje kirejista. On doit te mettre en français, c'est mieux aussi. Anani hano muri Rubavu ugiye kugira mu bigo biharako nani Wagiye muri FDLR ryari? bari bambatiye ikibumba yanzanze mu Mu birunga ari kumwe n'uhe komanda uri mu birunga FDLR harimo gasto harimo majibere kabamo na Gahima kabamo generali nani janvier no nani no muzare kabamo na Korode we ni komanda sekuru ni generali ugerageje hasigamo nk'abanga ku bizu wabona banga bagiye kubigisha ikomanda y'amashamba abo baje muri space force. Seigneur de guerre Noheli niwe warubayowe None kugira ngo abigishije komando bagatangira batwika. Mwumve neza. Ibi babikora kugira ngo ejo ye kuba turuka. Iyo bagiye hasi mu mashamba ashaka gutoroka asigaye bakangirwa kandi nica bamaze kubona Jenoside. Dore ko yaraturutse afite isi. Nubwira ngo ejo atazageraho kuri iki abaturukira. Urabona iyi sinye ntabwo izapfushize. Kuvuga ngo nyemerewe gutoroka. Azajya areba nubwo aho nzaca bose bazamfataza mu gihe babica gute? Baragutwika baba batakwisha baba batwitse bakabikira. Donc, en français, c'est simple, hein, parce qu'on doit interpréter ça en français pour les autres. Alors ça, c'est un élément F de l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans l'air, donc force spéciale, c'est comme... Et ils prennent ça comme des tatouages. Donc, ils vont faire le signe ici. Si il arrivait qu'ils puissent fuir, on doit les reconnaître à partir de ce signe. On l'attrape, on doit les brûler vifs. Donc c'est pour ça, vous voyez, ce signe. Il a cité leur chef. Il cite leur chef. Seigneur de guerre, Noël. L'autre s'appelle Gaïma. Voyez les êtres ici. Est-ce que lorsque si on dit que les F de l'heure, ils sont... Donc, je ne peux pas comment est-ce qu'il peut qualifier ces gens. Et lorsque un gouvernement comme le Tshisekedi vraiment supporte le F de l'heure et d'autres pays, regarde comment ils font les êtres humains. C'est tellement inhumain ça. Donc, celui qui a remplacé Gaïna comme il dit, c'est Guillaume. Oui.
Mais il a fait déjà 7 ans. Au sein de FDLR. 7 ans. imyaka irindwi ariko manza naje mu kirejista ubwo navuye mu kirejista ariko bari kutujana kuri Bongo gusa bagiye kutuvana mu kirejista ngo abasirikare nayo Ok. Huyu unasikia kama ni FDLR. Ameona kama abana soro yabo tuliwapiga walikuwa ndani ya pori kwa park. Semaine passée namaliza karibu 3 semaines tunafanya operations kwa winda pale. Tumewapiga na wakatawanyika. Lakini park ni kubwa. Park ni kubwa sana. Hauwezi kuweza kufagia sehemu zote. So hawa walikuwa wamebaki hapa mbele ya shove, wamejificha ndani pale, wamewaelezea kiongozi yao. Ule kiongozi yao wameamua sasa hivi kuelekea Walikale. Kwa machache ndio nasema mbele waende, hawa walikuwa wanapaswa kwenda Walikale na waende kufanya formation ya komando. Wanabatia hizi ostadires ni kama tatuage, lakini zenye zitachaka haizitaishaka, watampataka sehemu zote zile atakimbia. Na itaacha haizi kukimbia jua na jua, wakimpata watamrunguza anakufa. So ameamua kutoroka. Ameamua kutoroka na kutoka ndani ya hiyo ujinga ya ghasia za FDLR. Ameamua kutoroka akuja jiripoti hapa yeye mwenyewe aroho akuzanyi. Sio wizanyi. Yeye mwenyewe amejileta na wewe malimuiria. Naramuzanye namusamire. So yeye alikuwa yeye mwenyewe amejileta yeye peke yake, afu kaita ndugu wale hapa ndani yetu hapa mwingine, yeye ndiye amemleta kule, ndugu na kaita askari ndio anachifikisha. So yeye mwenyewe amejileta. Yeye kazi yake itafanya, kuna pamoja wale Wanyarwanda mliona jana wenye walikuja Kongo bila kuheshimisha sheria, amejileta kwa njia zenye sio halali. Yeye anaenda pamoja na wale FDLR wengine, lakini yeye amejileta. Iko tofauti na wale FDLR wenye tuko nafanya nini, tuko nakamata pa mfili. Yeye anajileta mwenyewe, nao tutawakamata mjia mzuri, mtaona ngisi tutawapeleka hadi tukichi. Wale wengine kwa mikono ya sasa tushawafikisha pale, na huyu tutamfikisha pale afu turudishe Rwanda. Lakini yeye ni mwanaume amejileta mwenyewe, anaona kuendelea kutesa kwa amani sio. Mbona sasa alikuwa anaanza takulini hari? Ndio maana nikisema sasa ngoja mimi nizilete. Tunaenda kumtia mikono sasa, wao wanitafute wanikamate, ngoja mimi sasa nizilete. Wamfikishe kwa afutane familia. Hiyo sana familia kwa FDLR. Wapi wazana sasa ndani mchunga na umeulia namna gani? Tutaenda kumkono ya sasa kama ule bibi atapenda shamba fuata pale afu. Ndio wako natafuta merde la kule mu mashamba, enda kubatia kumikono ya merde la ville pale. Mais c'est ça, comment penses-tu à la retraite à Congo? Il n'y a pas de retraite au Congo. Il n'y a pas de retraite. Les vieux comme ça, il a travaillé toute sa vie, il n'a rien. Vous voyez, ça c'est l'irresponsabilité du gouvernement congolais. Ok, tu attends maire de la ville, comme ça, ok, le monde a ne pleure pas. Soudan il a raté, ne pleure pas. Soudan il a raté, Soudan il a raté. Akozi ba vile sisi batika vai na mawana bango ya bapambola bango na motima na yo nini uzoyoga par rapport au événement qui est dans la mission les miracles ils ont pas miracle ya Nzambe puisque na itawe na zana ngubie na ajo na zana na belisika unate kuna comme déjà 60 ans plus de 63 ans kuna kutama na 1960 nasali na Mobutu na gendarmerie afidela ya kutinga nasali na afidela ti na iko sana ba Joseph na Tshisekedi akisitana anga mingi na musala huyu vili kuta mkote chikaka bano ngana kutu sana kisasa ajumu ba
vino wabiborekesa mo na armée eloko na malonga ozwi na kati ya service national bandosa armée nazwi eloko moko te ata ndako naza nango te. ukahehe wavukiye uwaye nyine Je twibona navukiye mu Rwanda ariya kuri Ngamira niho mu rugo. winjiye muri FDLR ryaka yanatubwira imyaka yawe ni ngahe Imyaka nari ndangije 7. ufite imyaka ingahe 29. 29 so tubwire niki cyatumye ujya muri FDLR Je baramfashe nari mvuye mu Rwanda tundi kugenda guca kuko twambutsaga imboga z'amashu turi kuzijana ikibumba noneho zikaza no muri Goma. Ubwo rero babaga muri Kibumba bari badufata ku ngufu kwa turi benshi bamwe barapfuye ngo badufashe turi abasore 8 hari hasigaye 4. ubwo hari mu mwaka ngiri kuwibuka ndangiri kuwibuka ubwo mu mwaka 8 hasigaye 4. Umwe 4 basigaye rero ubwo kwa turugora twirukanga muri amushamba nta twakumva ngo muraje ubwo ngajiriya ndekereza ukuntu ndi guhunga igihugu camzaye ubwo muraje abaje bano basirikare mbere yuko utubwira ukuntu bazaga mukirukanka ubundi emve turabinjira Goma waruhari na twari turimo no mushamba wari uri hehe mono ruguru mushamba wari mu shamba iyo ntambara wayirwanyeho nayirwanye ni nk'iyo mpamvu none tubwire narwaniye mu Kimoka warwaniye mu Kimoka cyage Seigneur de Guerre uyoboye muri Sake. Ubwo rero habaga n'igihe mbonye nje ndarabishobora ubwo njewe akabigeye nihishe ngo mu munigi banzanga aho ndi narekeye aho kurwana natuje ubwo bakanga kubitwe ngo ni zimwe zirenze cyane ubani kibuno mbega niho narindi gukiruka bari kuvuga ngo bagiye kutwimurira hasi mu mashamba twigisha ico gikomando ubwo ico twize ni bonjour c'est gusa hanyuma ni nkuze naretse bikambere kutujyana neza bari umuntu mwabaze Sasa mu kugira ngo hagiye kuba mu kaye mu Rwanda ngomoka kuri Ngamira hano muri Rubavu kuri Ngamira ufite papa na mama. Oya nabonye ubwo buzima ndabuvamo rero niyo bagiye kunyimurira kandi wenda hari nzana batoroka bamaze kungira guca yuko wenda nabatoroka bakamfatira mwayo mashamba bagiye kunyimuriramo ubwo mbitamo gutoroka ndizana. Mu ishyamba rero wabaga kwa komanda wuhe tujya twumva ngo ba Omega udushyira n'umucyo ku witwa General Omega bakunda kuba kari muzima abandi ngo yarapfuye utubwira bagakwa kwa komanda witwa nde kwa Seigneur de Guerre. Seigneur de Guerre amazina y'inyakuri bamwita Noheli. Noheli afite ranka petit ni general ntago ari general ni lieutenant general ni ibintu nakubwiza mu baramupromotinze saba lieutenant general akakanya yari lieutenant ahubwo ubwo bamushizeho muri ino ndambara niho bamushize igihe bamupromotinze iby'umugabo witwa Omega ubundi Omega ni muzima yarapfuye Omega ariyo hasi mu mashamba cyane wapfuye n'ibindi aha hanyuma tubwire bite muri iriya parike muri bangahe usizeyo abantu bangana gute abo nzize turi kugira muri 250 bakiraha bari gupanga kujura hepfo mu mashamba uko abandi bo baragiye amashyamba ya hehe warikare muri gukoresha iyihe nzira sasa kuko ibice bizengurutse iyi parike niyo muve turi bigenzo turi kunyura hano bagafata hari imbande ya Nyamuragira umwe hagati bacikiye nanone Karuri tugacuma hagati tukabirinduka Nyamuragira tugakikira Bwiza tugaciye hirya nyuma muri bwa busozi bakaminuka bagaregukiye hasi ya za Gicanga ubwo bagere Gicanga bakazamuka basa nabagiye kongera kugera imungoti baciye bamaze kurenga ibarabara ariko mungoti iri hino hakujya yajyo sasa unyuze mu kuko bagenda ijoro gusa nijoro ubwo ugacurika ukamanuka hasi mbega ubwo bagendaga ijoro iyo bagezeho ubwo bagendaga urugendo ku buryo uragenda mwagera mu hacamba bumaze guca mukagumaho ubwo ijoro rya ngo muhumure ngo bizashira ngo turangije imyaka 30 mu shamba ariko nje natekereje ndebye ubuzima ndimo nubwo barimo kuragenda uriya mbere yuko baje kukwigisha mbese bakumenyeza ngo bagusuzume kuri umusirikari bagukubita ingoni 400 babona uzita kugwajije utabaye indembe ya cane ubwo bakabona bakakuvura
waba indembe cyane bikagenda ute? bakakuvanamo ubwo waba uragera wapfa ubwo ugapfa uko ndago biba bahangayikishije. Ngo bazataha ngo bari kurwana. Ariko ahanini ubwo banagize bwo no gutoroka narindi kubipanga nuko natekereje ahantu hose buno hose mbere baratubwiraga ati goma ngo ndizafatwa ngo dufite ibikoresho byinji ngo na Gisegeti yaduhaye ibikoresho ngo ndagugoma izafatwa ngo tubyemere. Ubwo rero nabo natwagiye kubona twese tubona igihugu cyose nta hantu dusigariye. N'uwari upangaga wenda ngo kuzamuka arigihe nari napanze gutoroka muri buriya mwaka gwashize wambibwiye ngo turatorokana arabivuze ubwo cabaye banyirije kabiri bamanitse n'abakaja barandaza mu mazi ubwo ngo bitwa n'ingoni 350 ngo nizi nzimbura rupfu. Ubwo rero nabonye ubwo buzima nje ndabuvamo nibwo napanze kuvuga ngo reka ndare ndatoroka kuko badutwitse mu joro nirigwayo ngeje ubundi nijoro manza naje gucunga bariyo kuri pewe kugira batambona ubwo ndabona ndadevia ndatoka. Yego ariko umuntu akibaza umuyobozi ubu ngubu ubahereza amabwiriza muri FDLR uretse uwo Noheli umuyobozi ninde? Ninduza ni Guillaume niwe muyobozi wa FDLR niwe watsimbuye Ruhinda. Niwe watsimbuye Ruhinda ni General Furu. Ni General Furu ubwo munani ndurira hepfo mu mashamba kuko hariho n'uwitwa Ruhara. General Ruhara baravuga cyane. Nibo bariyo hasi mu mashamba rero ubwo niyo bari bagiye kutujana ngo tuje turabacunga. None ubwo Omega ari mu yahe mashyamba noneho? Omega nawe ariyo hasi. Uwapfuye ni Ruhinda. Nyine Omega ubu Omega ari mu zihenewe. Omega ari ya hasi ari hano nani Omega ari hano. General Omega. Muheruka kumubona? Ngo ari muno ari. Akiza nk'igihe kingana tumubonyeho. Ndakwezi kwari kwashira. Aracarumu kuko niwe twari turamanukana nawe mu bari kumwimura muri bano bari gutwika. Aracari hari. Ariko ngewe dongera mubaze wongere nadusobanurire uburyo bagutwitsemo byagenze bakoresheje iki tugira operation kugutwika natwe cyangwa cy'ubuzima. Bafite icuma bafite ubwo bagishiraga mu ziko camara gusha kimaze gutukura ahasigaye bakabona bakakugira guca bakakwandikisha ni icuma gishushe nef 5 plus bisobanuye ngo iyo tuzagera mu mashamba ngo bazaja kuduhigayo ngo ubwo aho tujaja turamenyekanira ngo uwo bafashe muri bano ngo bafashe ngo baje barabura no ku kuboko barebe niba afite kino kimenyetso. Noneho nawe niba bagufashe utorotse bakareba hano bagasanga uriho ubwo nawe ngo uzabura umugambanyi wabo ubwo nuko kwica. Ikimenyetso cyo kugira ngo bakumenye cyangwa nuko kumenya ngigihe bagezira hasi mu mashamba bari kugwana hakaba ngigihe bagwa ngo ku musirikari utari uwabo ubwo mbere yuko bamukoreye iperereza ngo baje baramanza bareba hano ngaha. Noneho nawe ugifite n'ubutorotse ugiye nibagufata ubwo bazaba bakumenye yuko wari ubatorotse asigaye bagutwika. Icyo ndi kubaza mwese bashyira ikimenyetso kimwe cyangwa buri wese agira iki? Kuko nk'iyo mibare usoma ni imibare ihoraho. Iyi ni imibare bari kudutwika buno ndo byabagaho. Ndavuga wowe ufite imibare yihariye cyangwa n'abandi twese nuko nguko bari kuja baratugira. Buri wese aguma kwimushyira. Ni guca bari kuja baratugira. Hanyuma kubajyana mu mashyamba bari kare twari kugira mugende gukora iki? Kucunga abo bagenerali kuko bafite imbungenge yuko bazaja kubahigayo bakabasanga. Bandi bazabahiga M23. Witeguye gutaha iwanyu mu Rwanda? Cyane. Ni nkube butumwa waha abo wasize mu bari kubundabunda. Oya reka tuhere kuba mu rugo. Kuba wasize mu rugo ni ikibuhe butumwa wabaha ubu ngubu? Mwana wasize mu Rwanda. Ubutumwa nabaha nuko nganje ng'umwana bari barafashe nginzererezi wanze kumvira amabwire y'igihugu camubyaye. Ubu ngubu ndazasubira kubwera ahasigaye ndashe mu Rwambyaye. Ahanyuma basigaye rero subundi bajya badukurikira ku marezo sosiyo kuri YouTube. Aba
barabikurikirana buriya na hano guca ndi kuvuga niba biri kugaragara ku ma YouTube bari kundeba. Ubaha ubutumwa nabo rero ubutumwa Chimpaka ubutumwa Omega ituca impaka kuri Omega natahe areke guhora arazerera mu mashamba kuko igihe cyo kuzerera cararangiye. Natahe kuko ndaga zazerera ngabivemo nanje ndi umusirikari natashe. Baha ubutumwa uko mwasize umujyi wa Goma mbere yuko M23 wawugeramo, baha ubutumwa uko wayisanze ubu ngubu. Uko twasize ubu M23 yafata muri Goma uko hari hameze ubu siko hari umutekano. Dasasa urugero ukira kuvugira muri Goma kabisa nabo iyo bazagwa iyo ndebasukagaruka guteza umutekano muke muri Goma. Urugamba warwanye suhanganye na M23 mu myaka imaze niye wasakiranye na M23. Urugamba rugakomera ni mu Kimoka no ku Masisi ku zone duhishusho ku Kimoka. Mu Kimoka ufata rino barabara. Oya turahazi tubwira urugamba ko rwari rumeze. Bakubitaga amabombo kumva amatwi garapfuye. None ndaga amabombe nka 20 ga rimwe hano irindi hano gaje garakugwaho. Namwe mwari muyafite. Buribuka no kurasa. Namwe mwari muyafite. Abenji barabishe bo ubwabo bakabiyicira ngo ndo bari kugwana hejuru y'iki yayo mabombe yabatesheje umutwe. Ariko wenda niba warigeze uganira n'umuntu wahonotse Kanyamahoro yakubwiye ko Kanyamahoro byari bimeze biti. Kanyamahoro niba mwarahuye pe. Kanyamahoro naho twari turi ruguru mu Kirunga nditi mu nditi no mu Kiringo byageze igihe badusanga inyuma ya Kiriya. Tubwire Kanyamahoro ukuntu byagenze. Tubwire nk'urugamba rwabaye rubi ukavuga uti ni urugamba kabisa. Ahangaha itariki byari bindi. Bose ko bajaga kubona aho mwicaye muri agatsibu kagira ngo wenda bari kubareba kandi ubwo murihishe. Ubwo kaja ukabona bombi baguye hagati. Ari bagenzi bapfuye muri kumwe barapfuye ico gihe Kanyamahoro hapfuye 9 bapfamo n'abazarendo ko kwaje isite 12. Hanyuma tubwiye wowe ubona gute mu nyuma yuko bahanganye kabatsindika birukana mu n'abagabo bafite imbaraga kandi bo kubaka igihugu bataraba gusenya. Witeguye kujya mu Rwanda? Oya nabaturutse nijoro uko byose bamanza bari babitwatse. Ubu na telefone nari mfite ni y'umudamu. Barufite umudamu inaha? Yabagani Kanyarucinya. Ubwo hano muri za Kanyarucinya cyangwa n'ahandi kuri bicara bayifudere bifite abagore babo n'imiryango babo muri Goma. Oya aho nanje nabaga nari ngodesheje mu Gakwe nimwo yarari hejuru kugira ubwoba bwo kuvuga ati niyerekana bakamenya ko mugabo wanje bagira ruguru barangirira nabi. Kandi ndarababonye ngo mbabwire yuko mfite umugabira hejuru. Ubwo nawe rero akabaho ngaho hari umuntu ufite kese. Ariko dufite amakuru ko abaturage hano mu ntangiro z'ishyamba ariko bajya babasura ruguru za Mujoga nayo mbo bajagayo byo bagiye kwikorera ibyo kujya ngakura bajyaga guhaha. Ariko ukabona banari kuganira nabo nose ko nanje naganiraga nabo. Hanyuma s'abazungu batabanyikiye muri iriya shyamba ngo biri gufatwa abo bagiye byarangiye bagiye mercenaire. Abazungu barabajanye niba barabishe simbizi. Abasigayemo ahubwo ni guverinema. FARDC irimo hari abazungu guverinema nayo yabatwaye bari mu shyamba hari. Abazungu barapfuye. Ninde wabishe? Ni FDR. Yabiciyemo hari hejuru. Kandi bari ku rugamba rumwe. Abo bakiye ngo ku mbamvu z'uko gisegeti yari yarabafashije akabaha imbunda n'aba guverinema nibo bakiri muri amusha. Nyine abaminisitiri nabo ni guverinema yari yarabazanye bo kubera iki FDR yabishe. Mbo no si wo waje ku ngatwe bo hasi ndo waje kubaza iyo ngiyo ngo mbese ngo uyu mwamuhoye iki. Ubutumwa kuri FDR yabutanze. Sawa urakoze. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango
imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue yo kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituru gihe kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.